Reka twongere tubasuhuze tubifurize ibihe byiza tubifurize umugoroba mwiza umugoroba wuje umugisha kuri mwebwe mutega amatwi ndetse mugakurikirana amakuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho. Nanone kuri uyu mugoroba ya tariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere umwaka 2025 nshuti bavandimwe mudukunde tuze kugenda tubana namwe muri byinshi bikomeje kugenda bitangazwa, by'umwihariko amakuru abakomeje kugenda avugwa mu bya politike, umutekano na diplomasi. Dukubitira mu gihugu cy'u Burundi tukataka aka karere ka Afrika burasirazuba, tureba mu burasirazuba bwa Kongo uburyo bihagaze ndetse n'ahandi hose ku isi muri rusange. Bidatinze rero nk'uko musanzwe mumenyereye ingingo z'amakuru dukunda kugenda tuganiraho, bimwe mu biranga ingingo z'ibyo tugomba kuza kugenda tuganiraho. Biravugwa yuko mu gihugu cy'u Burundi Perezida Evariste Ndayishimiye nanone umwaka bigaragara yuko ashobora kuba agiye kusoza nabi, nyuma yuko nyamuneka akomeje kugenda afata ibibazo, akomeje kugenda ateza ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi, agakomeza kugenda bimwe mu bibazo abitwerera igihugu cy'u Rwanda. Ibyo byaje kugaragara mu mbwirwaruhame ikomeye cyane yagezaga ku banyagihugu nyuma yuko wari umuhango wo gusoza umwaka, ndetse ijambo yagombaga kugeza ku banyagihugu risoza umwaka ndetse rinatangira undi. Nyamuneka Perezida Evariste Ndayishimiye yaje kugenda agaragaza yuko mu by'ukuri igihugu kibanyi cy'u Rwanda cyaba gifite umugambi mubi wo guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Burundi, ndetse tutanibagiwe umutekano w'igihugu cy'akarere. Turaza kugenda tureba ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda icyo baje kugenda bareactinga nyuma yuko Perezida Evariste Ndayishimiye mu bihe bitandukanye akomeza kugenda agaragaza yuko u Rwanda ari kimwe mu bihugu mu by'ukuri byaba ari gashoza ntambara, ndetse ngari nabyo byaba ari nyirabayazana mu by'ukuri kugira ngo umutekano w'aka karere ka Afrika y'Uburasirazuba ugende uzamba. Turaza kugenda tunagaruka bimwe mu basesenguzi bagiye bagaragaza yuko Perezida Neva igihugu cy'u Rwanda arimo aragenda akitwaza nk'iturufu kugira ngo akomeze ajijishe abanyagihugu, abagaragariza yuko ibitaragezweho nyamuneka yaba muri aspect zitandukanye mu nzira y'iterambere, mu bukungu, mu mibereho myiza y'abaturage, byose Perezida Neva agenda abyegeka ku Rwanda, agaragaza yuko u Rwanda ari rwo rugenda rugira uruhare mu by'ukuri mu bibazo byose igihugu cy'u Burundi bagenda bahura nabyo. Ariko benshi mu basesenguzi bakagaragaza yuko bamwe mu bashyigikiye ishyaka riri ku butegetsi rya CNDD-FDD, yaba abaturage bo bakomeza kugenda bumva ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye agenda avuga, ariko nyamuneka byakubitira mu bayobozi b'incabwenge bo bakagaragaza yuko yaba ari iturufu ikomeye cyane Perezida Neva yaba arimo arifashisha kugira ngo akomeze akinge akadeyi mu banyagihugu, nyamuneka akomeza akore ibidakwiye, ndetse banashaka uburyo yagaragaza yuko abaturage b'igihugu cy'u Burundi mu by'ukuri bakomeza kugenda bamushyigikira mu bihe bitandukanye. Turaza kugenda tureba uburyo bihagaze ku buzima bwa Alegiyome Bunyoni ugifungiwe mu by'ukuri muri gereza nkuru ya Gitega, ariko nanone mu minsi yashize twumvishe mu by'ukuri ajyanwa by'igitaraganya ku bitaro bikuru bya Bujumbura bya Kira Hospital. Nyamuneka ibyo byose turaza kugenda tureba ngo uyu mugabo ubuzima bwe buhagaze bite nyuma y'ibyo bibazo byose bikomeje kugenda bigaragara. Hari benshi bakomeje kugenda bavuga yuko uyu mugabo ubuzima bwe bushobora kuba buri hafi kugana ku musozo, ukurikije uburyo indwara zamuzahaje ndetse n'uburyo inzego z'ubutasi ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi zakomeje kugenda zibigaragaza. Andi makuru kandi turaza kugenda tureba umugabo bita Reverien Ndikuriyo ndetse no bita Ildefonse Ndikumana uhagarariye ubutasi bw'iki gihugu cy'u Burundi, nyamuneka uburyo bihagaze, aho bivuga yuko aba bagabo bari gukorana na Prime Niyongabo umugaba mukuru w'ingabo, ndetse mu minsi iri imbere dushobora kuzagenda tubona ibintu byongera guturika hariya mu by'ukuri ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi kubera ibibazo bikomeje kugenda bigaragaza. Biri guterwa no kuba Perezida Evariste Ndayishimiye mu bihe bitandukanye yarakomeje kugenda agaragara nk'umuperezida w'umunyantege nkeya, ndetse byinshi yasezeranyije aba Barundi ntabyo yigeze abagezaho. Ibi rero byahise bituma uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi mu by'ukuri nawe abizi neza yuko agomba kwicara akarya ari menge. By'umwihariko ikibazo kiri mu burasirazuba bwa Kongo gihangayikishije abaturage b'Abarundi, by'umwihariko abari basanzwe bahakorera imirimo y'ubushabitsi, aho bivuga yuko umupaka wa Kavimvira ohana imbibi n'igihugu cya Kongo wamaze kugenda ufungwa. Ariko si ibyo kandi andi makuru akomeje kugenda ahangayikisha ku ruhande rw'iki gihugu cy'u Burundi ni abasirikare b'iki gihugu cy'u Burundi mu bihe bitandukanye bakomeje kugenda mu by'ukuri bisanga abari ku butaka bw'igihugu cya Kongo bajya guhangana n'inyeshyamba za M23, ariko benshi bakagenda bishyura ikiguzi cy'intambara. Biraza kugenda bigaragara, turababwira uburyo ingabo z'u Burundi nanone zakomeje kugenda ziyongera mu bice bitandukanye, by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo, muri Teritwari
teritwari ya Karemi, aho bivugwa yuko inyeshyamba za M23 zaba zirimo ziragenda zitegurwaho ibitero bikomeye cyane biyobowe n'igisirikare cy'u Burundi nyuma yo kwiyongera mu bice bya Bibogobogo, Bijombo, ndetse aho bivuga yuko nyamuneka ibintu bitari buze kugenda byoroha. Andi makuru kandi tugomba kuza kugenda tubabwira nuko nyamuneka uwo bita Reverien kuri yo yaba yaramaze kugenda yigarurira imitima y'imbonerakure, ndetse aho bivuga yuko izi mbonerakure zose bigaragaza yuko zamaze kugenda zishyigikira uyu mugabo Reverien kuri yo wamaze kugenda agaragaza yuko isaha n'isaha nawe yakiyamamariza kuyobora iki gihugu cya Repubulika y'u Burundi nyamuneka mu bihe bitandukanye byakomeje kugenda bigaragaza. Andi makuru kandi turababwira yuko ubwo tugarutse mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo, ni AFC M23 bivuga yuko yeruriye Amerika yuko idashaka kongera kwemera ibyabaye Uvira nyuma yuko nyamuneka Leta Zunze Ubumwe za Amerika 23 kugaruka nyuma yaho bari baramaze kugenda bigarurira. Rero M23 bamaze kugenda igaragariza Leta Zunze Ubumwe za Amerika yuko ibishoboka byose bigomba kugenda bikorwa kugira ngo mu by'ukuri barebe yuko umutekano wakongera kugenda ugaruka. Turaza kugenda tubagarukira mu ngingo nyinshi z'amakuru agiye atandukanye, ariko nyamuneka mudukundire muze kudukora subscribe, mudukandire like, share, mu by'ukuri ibiganiro byacu bikomeze kugenda bibasanga cyangwa se bibageraho gatanu kuri kagenzi kako. Perezida Evariste Ndayishimiye yagirije u Rwanda ko rurajwe inshinga no guhungabanya umutekano w'akarere, kandi ngo ko rufite mu by'ukuri umugambi wo kuba rwagaba ibitero kuri ubutaka bw'igihugu cy'u Burundi ngo rwikikije cyangwa se rwitwaje yuko ngari M23. Mu bihe bitandukanye uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi yakomeje kugenda agaragaza yuko mu by'ukuri ngo igihugu cy'u Rwanda cyaba gifite umugambi ukomeye cyane wo gutesha cyangwa se wo guteza umutekano muke muri aka karere ka Afurika y'Uburasirazuba, ariko nanone ibintu bikomeza ku gatatu ngo itazigera igera mu mujyi wa Uvira. Ariko mu minsi yashize ngira ngo M23 nta kindi kintu yakoze, yagombaga kwereka igihugu cy'u Burundi ibimenyetso simusiga yuko ni Bujumbura bahagera mu gihe baba bafashe icyemezo. Ibi rero nibyo biri gutuma ingabo z'u Burundi nyinshi mu mitwe itandukanye barimo baragenda bahunga igisirikare. Ikindi kandi uwo bita Prime Niyongabo we arimo aragenda abwira Perezida Evariste Ndayishimiye yuko agomba gukura ingabo ze ziri ku butaka bw'igihugu cya Kongo, ariko nyamuneka uwo bita Perezida Evariste Ndayishimiye we ntago ashaka kubikozwa, nta nubwo abyumva habe na gatoya. Perezida Evariste Ndayishimiye yakomeje kugenda atsindwa iyi ntambara, ndetse raporo zitandukanye n'ibitangazamakuru mpuzamahanga birimo nk'inkuru twaje kugenda dusoma yanditswe n'igitangazamakuru cya Africa Intelligence igaragaza uburyo igisirikare cy'u Burundi cyatsinzwe mu burasirazuba bwa Kongo, ndetse iyi nkuru igaragaza uburyo abazarendo bapfuye ku bwinshi. Iyi nkuru itangira ivuga yuko abasirikare bagera ku 10,000 bose baba bamaze kugwa muri urugamba guhera mu mwaka wa 2021 ubwo iyi ntambara yatangiraga iri mu burasirazuba bwa Kongo, ndetse bikavuga yuko FARDC yaba yarapfushije abasirikare benshi. Si FARDC gusa, nanone ingabo z'u Burundi zapfushije abasirikare benshi ndetse na wazarendo muri iyi ntambara. Ubu rero biravuga yuko ingabo z'u Burundi arizo zitahiwe, ndetse umunsi ku munsi bari kuraswaho cyane bikomeye n'inyeshyamba za M23. Ni nabyo bivuga yuko rero byatumye izi ngabo z'u Burundi zirimo ziragenda zicika igisirikare. Ese Perezida Neva arabigenza ate ko no mu gisirikare ibintu byakomeje kugenda bizamba? Nanone kandi turababwira uburyo ifungwa ry'imipaka, harimo umupaka wa Kavimvira, harimo umupaka mu by'ukuri uhana imbibi n'igihugu cy'u Rwanda, ubwo ni ku ruhande rw'igihugu cy'u Burundi. Ifungwa ry'iyi mipaka byaje kugenda bigira ingaruka mu by'ukuri kuri aba baturage b'abarundi by'umwihariko, aho bivugwa yuko ibiciro byazamutse ndetse no ku masoko ibintu byamaze kugenda bihenda. Si ibyo kandi mu minsi ishize igihugu cy'u Burundi cyahuye n'isanganya rikomeye cyane ryo kubura kw'igitoro. Si igitoro gusa no kuzamuka kw'ibiciro birimo ibicuruzwa nk'isukari ndetse n'ibindi bicuruzwa bikenewe cyane. Ibi rero akaba ari byinshi mu mpamvu nyinshi zituma mu by'ukuri uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi agenda asa naho ibintu bitamworohera.
agakubitiraho opozisiyo rero bikomeza kugenda bigaragaza uwo bita Denise Bucuma Nkurunziza. Uyu ni umugore w'umuhisi Petero Nkurunziza, niwe ukomeje kugenda mu by'ukuri arikoroza. N'ubu ngubu biri kuvugwa yuko rwambikanye cyangwa se ubu ari mbirimbiri hagati ya Perezida Neva ndetse n'uyu mudamu w'umuhisi Petero Nkurunziza. Mu bihe bitandukanye uyu mudamu yakomeje kugenda anenga ibikorwa ndetse n'imiyoborere y'ishyaka ryahoze rifitwemo ubutware n'umugabo we nyakwigendera Petero Nkurunziza. Ibi rero nyamuneka nibigaragariza mu by'ukuri yuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi Perezida Varisto Ndayishimiye mu gihe atari buze kugenda ashaka uburyo yitwara neza muri ibi bibazo biri mu burasirazuba bwa Kongo, bishobora kuza gusiga mu by'ukuri ingoma ye mu by'ukuri bayishyize ku iherezo. Uwo bita minisitiri mu by'ukuri uwo bita Sylvain Ekenge Bomsa, uyu nguyu ibyo yaje kugenda atangaza nawe byamaze kuba agaterera nzamba ndetse nk'akanyina wa nzamba, aho bivugwa yuko byamaze kugenda bimukura ku mwanya yari asanzwe ariho wo kuyobora cyangwa se wo kuvugira igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni amakuru rero mu by'ukuri yakomeje kugenda acicikana hirya no hino muri aka karere ka Afurika Burasirazuba, ariko igihugu cy'Ububiligi cyarareyakitinze ndetse n'igihugu cya Kongo ubwacyo cyarareyakitinze, cyane cyane yuko uyu mugabo yamaze kugenda yamburwa inshingano zo kuvugira igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aho turaza kugenda tureba uburyo bihagaze, ariko ngira ngo reka tubanze turebe iyi nkuru ni nayo dushaka kugenda tureba, ubwo turi buze kugenda tunagaruka ku byo Perezida Paul Kagame yaje kugenda agarukaho ashimira abasirikare b'u Rwanda ndetse n'ubunararibonye n'ubwitange bagaragaje muri uyu mwaka turi gusoza w'ibihumbi 2025, ndetse ari nako ashimira abanyarwanda bose imyitwarire baje kugenda bagaragaza by'umwihariko mu gushyigikira ingabo n'umutekano w'igihugu. Amakuru rero yacu bidatinze bwo izo zari impfunyapfunya twabagezagaho, ariko by'umwihariko reka turambure izi nkuru. Amakuru aravuga yuko amarondo y'ijoro akomeje kuvuza ubuhuha mu gihugu cy'u Burundi, impungenge z'uko umutekano ndetse aho bivuga yuko uburenganzira bwa muntu n'umwuka mu by'ukuri uri mubi uri hagati mu baturage bikomeje kugenda byiyongera, aho bivuga yuko intasi z'ama 23 zamaze kujagajaga uriya mujyi wa Bujumbura ndetse na Gitega. Bakaba bazi ngo Gitega iraryite irasinzirite ndetse Bujumbura ho bihagaze bite. Ibi rero mu by'ukuri nibyo byatumye igisirikare cy'u Burundi mu by'ukuri gihabwa amabwiriza akomeye cyane n'umugaba mukuru w'ingabo ndetse na perezida w'igihugu yuko bagomba gukora amarondo atandukanye mu by'ukuri kugira ngo bakomeze kugenda bahangana ngo n'ama 23 bivuga yuko ishobora kuba yaramaze kugenda igera mu gihugu cy'u Burundi. Mu majyaruguru y'igihugu cy'u Burundi cyane cyane muri komine ya Kirundo ihana imbibi n'igihugu cy'u Rwanda mu ntara ya Butanyerera, ibibazo by'umutekano bikomeje gutera impungenge zikomeye mu baturage no mu miryango iharanira uburenganzira bwa muntu mu bice bitandukanye bikikije ikiyaga cya Cyohoha. Mu by'ukuri bitandukanye bikikije ikiyaga cya Cyohoha n'uruzi rw'Akanyaru, umuyobozi cyangwa se ubuyobozi bwafashe icyemezo cyo gushingiraho cyangwa se cyo gushyiraho amarondo y'ijoro muri urwo rwego, nk'uko bivuga mu buryo bwo gukumira ibyago by'umutekano. Icyakora kandi iki cyemezo cyateje impaka zikomeye ku ngaruka iki gihugu gishobora kuza kugira kubera ibibazo by'umutekano, by'umwihariko bigaragara yuko byamaze kugenda bisatira izi mbibi z'iki gihugu cy'u Burundi. Nk'uko bitangazwa n'abaturage baganiriye n'itangazamakuru, aya marondo ayoborwa n'inzego z'umutekano zifatanyije n'abagize imbonerakure, umutwe w'urubyiruko w'ishyaka rya CNDD-FDD ndetse iri shyaka rikaba riri ku butegetsi. Imbonerakure kandi zivugwa nk'izifite uruhare runini mu gukusanya abaturage by'umwihariko abagabo bose mu marondo muri utwo duce, hatitawe ku myaka yabo n'ubuzima bwabo uko bwaba buhagaze. Ibyo bikorwa rero byo gukusanya abaturage by'umwihariko abagabo bikorwa buri mugoroba guhera saa 12 z'umugoroba kugeza
kugeza saa 12 za mu gitondo, cyane cyane mu misozi, mu ngendo, ndetse aho bivuga yuko agace ka Gaturanda mu by'ukuri n'agace ka Kigina muri zone ya Ntega, umwe mu baturage mu by'ukuri yagize agaragaza mu by'ukuri iyi nkuru: umugabo wese uri munsi y'imyaka 60 ategetswe kujya mu irondo, ndetse bikaba bitemewe kuba uwo mugabo atakitabira iryo rondo. Iyi politiki y'amarondo ije ikurikira amagambo akunze gutangazwa n'abayobozi bakuru b'iki gihugu cy'u Burundi, barimo Perezida Evaristo Ndayishimiye. Mu by'ukuri yagize atangaza mu bihe bitandukanye mu butumwa bwe, yakunze gusaba ko hashyirwaho amarondo mu gihugu hose, ndetse agaragaza ko ngo u Rwanda rushobora gutera igihugu cy'u Burundi nk'uko rwabikoze muri Kongo. Ayo magambo yasubiyemo mu bihe bitandukanye na Perezida Evaristo Ndayishimiye mu biganiro yagiye agirana n'abaturage, by'umwihariko ibyo uruzinduko aherutse kugirira mu ntara ya Muramvya. Nk'uko kandi nanone bivuga yuko abaturage mu gice cya Kirundo bavuga ko ubu butumwa buhoraho bwerekana ko u Rwanda ari umwanzi nguhoraho w'ibiho byose w'iki gihugu cy'u Burundi, bikaba bikomeje kugenda biteza akaga gakomeye cyane, ibyo bitari byiza, by'umwihariko ku baturage bo mu bwoko bw'abatutsi ari ku butaka bw'igihugu cya Kongo. Nanone kandi tukiri ahangaha turaza kubabwira ku nama ikomeye cyane yateraniye mu mujyi wa Goma ku cyicaro gikuru cya teritwari cyangwa se cy'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, hariya mu mujyi wa Goma, aho General Sultani Makenga ndetse n'abandi bakora mu nzego zitandukanye, by'umwihariko inzego z'ubuyobozi, Chief Coordinator Colonel Nanga, aho bose bitabiriye iyi nama. Colonel Nanga yamaze kugenda atangaza imigabo n'imigambi, impamvu nyamukuru yari ukwifuriza umwaka mushya muhire abakongomani bose muri rusange, ariko nanone batangaza yuko mu by'ukuri bageze kure bubaka igisirikare, ariko umwaka utaha hagomba kuba haterwa intambwe, ndetse n'ibindi birango byose bikaba byagerwaho, cyangwa se ibindi bikorwa biganisha ku gukora igihugu cya Kivu y'Amajyaruguru byose bikaba bizagenda bigerwaho gake gake. Ibi ngibi rero bikaba bikomeje kugenda biteza impungenge, ndetse binagaragaza yuko mu by'ukuri ubutegetsi bwa Kinshasa bwaba burimo buragenda bujya habi, nyuma yuko mu by'ukuri inyeshyamba za 23 zamaze kugenda zifata ibice bitandukanye. Habari za Uvira, ahangaha rero amakuru avugwa ku mujyi wa Uvira yo nayahe. Ibuvira biravugwa yuko ingabo za FARDC zamaze kugenda mu by'ukuri zongera zigaruka muri uriya mujyi, nyuma yuko inyeshyamba za 23 zari zavuze yuko Uvira igomba kuba iriho, ariko nyamuneka itayobowe na FARDC ndetse n'ingabo z'u Burundi zitagarutse muri Uvira. Ku munsi w'ejo rero amakuru twagiye twakira nuko agaragaza yuko igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'abazarendo bongeye gutaha uriya mujyi wa Uvira, ndetse ibi ngibi binakubitaniraho yuko harimo kwiyongera gukomeye cyane mu by'ukuri kw'ingabo z'u Burundi kuri ubutaka bw'igihugu cya Kongo, aho bivugwa yuko abandi basirikare b'igihugu cy'u Burundi bongeye kugarurwa hariya ku butaka bw'igihugu cya Kongo, bamaze kugenda bongera gushinga ibirindiro byabo mu bice bitandukanye bya teritwari ya Fizi, by'umwihariko mu Minembwe, Mikarati, Bijombo, ndetse n'ahandi hose hariya mu misozi miremire y'Imunembwe. Ibi ngibi rero bikaba bikomeje kugenda biteza impungenge ndetse n'akaga gakomeye cyane. Nyamuneka mutera agatebe tuze kugenda mu by'ukuri tubirebaho. Nibyo rero bidatinze wenda tugarutse, ngira ngo izo zari impfunyapfunya cyangwa se incamake mu rurimi rw'ikinyarwanda twagombaga kugenda tugarukaho kugira ngo turebe ngo bihagaze bite. Ubu rero gahunda tayari, reka tubanze turebe ngo bihagaze bite ku basirikare b'igihugu cy'u Burundi bivugwa yuko bakomeje kugenda bahunga igisirikare, nyuma yuko Perezida Evaristo Ndayishimiye akomeje gufata icyemezo gikomeye cyane, ndetse akanagifata atagishije inama umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cy'u Burundi, Prime Niyongabo. Biravugwa yuko mu by'ukuri bamwe mu basirikare b'iki gihugu cy'u Burundi bakomeje kugenda batoroka igisirikare. Nk'ubu ku munsi w'ejo amakuru tugenda dukesha ibitangazamakuru birimo Actualité.cd, birimo Source Media cyandikira mu gihugu cy'u Burundi, nuko bamaze kugenda bagaragaza yuko mu by'ukuri abasirikare b'igihugu cy'u Burundi bakomeje kugenda bahunga igihugu, aho bivugwa yuko rwose ku minsi 3 iheze abasirikare bagera kuri 15 bakomeye cyane bafatiwe ku kibuga cy'indege mu buryo butandukanye, bamaze kugenda bahisha ama-identité yabo, ariko nyamuneka biza gutahurwa yuko bari abasirikare b'igihugu, aho bivugwa yuko benshi bari kugenda bahungira i Dubai, abandi muri Saudi Arabia ndetse n'ibindi bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati, akaba ariho bakomeje kugenda bahungira. Ibi ngibi biri kuba nyuma yuko Perezida Evaristo
Evaristo Ndayishimiye mu by'ukuri abashoye mu ntambara z'urudaca ndetse intambara bigaragara yuko mu by'ukuri batari kugenda bazitsinda. Ni nyuma yuko kandi inyeshyamba za M23 zikomeje kubatsinda uruhenu, zikomeje kubarwanya mu buryo budasanzwe, ndetse M23 ikaba yarakomeje kugenda mu by'ukuri igaragaza yuko igisirikare cy'u Burundi ari ikinyantege nyange, ndetse hakiri n'urugendo rukomeye cyane rwo kubaka kugira ngo iki gisirikare cy'u Burundi cyongere kigaruke muri position cyahozemo. Ibi rero byahise bituma benshi mu baturage ndetse n'abandi batandukanye, by'umwihariko abafite cyangwa se abavuga ari kijyana hara ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, bagiriza Perezida Evaristo Ndayishimiye ku gusenya igisirikare ndetse no kuba igihugu akomeje kugenda akigira umusaka. Ariko nanone biravugwa yuko Perezida Evaristo Ndayishimiye ngo yaba ashaka gusenya iki gihugu cy'u Burundi, yaba ari gushaka kugisenya kubera yuko ukuguha umwanya izi nyeshyamba za M23 arabizi neza yuko isaha n'isaha nakomeza kufatanya na leta ya Kongo kukugaba ibitero mu bice bitandukanye yica abaturage b'abakongomani. Ibi ngibi bizatuma n'ubundi izi nyeshyamba za M23 zirwanaho, nk'uko batangaje yuko mu by'ukuri umuriro bawuzimiriza aho wakiye. Amakuru rero tugenda twakira nuko bishoboka yuko hazabaho ibitero bikomeye cyane, inyeshyamba za M23 zishobora kwa divansinga zikaba zasatira imipaka n'imbibi z'u Burundi cyangwa se urubibi rw'u Burundi. Andi makuru kandi nk'uko twamaze kugenda tubatohoreza nuko bivugwa yuko muri CNDD FDD bisa naho ari umuriro waka wongerewemo peteroli. Ni amakuru avuga yuko bitoroshye habe na gatoya, ndetse rugeretse hagati ya Reverien Ndikuriyo umunyamabanga mukuru wa CNDD FDD ndetse na Perezida Evaristo Ndayishimiye, ariko nanone tutanibagiwe uwo bita Prime Niyongabo. Uyu Reverien Ndikuriyo biravugwa yuko ari we waba urimo urahabwa amahirwe yo kuba yazatanga cyangwa se CNDD FDD izaha umwanya akaba ari we watanga kandidatire ye mu kuyobora iki gihugu cy'u Burundi, cyangwa se mu gutanga kandidatire kugira ngo yiyamamaze mu matora ateganyijwe umwaka wa 2024.